Agajing like a Champion League Leg 1 quarter final happening ka Benfica Persia ek Inter Milan. But kani ka home game jong ka Benfica. Haba phai siya kani ka jing like ay haka kala step baro artli ki kanhun ki khlemla abat penkijar. But day haka kala minute ka basan peway Unicolo Barla lengba ka khli ula yo ban tap ya ka gol ka baningkong na ka benta ka Inter Milan. But dia ka bol lai rapen bu da Bostoni. But haka minute ka ban riu peon riu ka Benfica kala janjo ban tap ya ka gol pen ya Henry ka Inter Milan kala la ban te la kam ya ka bol. But day haka minute ka ba prapeu ka Inter Milan kala yo ya penalti lengba ka handball. But ya ka penalti la pentikna lengba ka jingerap jong ka VAR. But la kanjat ya ka penalti daw Lukaku haka minute ka ba prapeu ar. But day lengba ka penalti ka Inter Milan kala la ban penlim ya ka Benfica da ar la not haka leg 1 jong ka quarter final. Haka waipat ka jinglekai quarter final, but kadai ka jinglekai ka babaro nangi ni kwa wansaki kata hapeng ka Manchester City Persia ka Bayern Munich. Kibadai ki klub ki babat ya ka kerdan ka ba klidu jong ka Bundesliga bat jong ka Premier League. But kani kadai ka home game jong ka Manchester City. Aba phai sya kani ka jinglekai ka Manchester City kala yo bat penki jar ningkong tang ha ka minute ka ba arpnyo lengbau Rodri. But kadai ka gol ka ba itanat ba. But lengba kani ka shi gol ka Manchester City kala tam ha ka kala step dai wailanot. But haka kala min ka jingle kai kadang kham itanat haka ba ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Silva. Ya kani ka gol ba ka Manchester City kala yo kadai lengba ka jing ba kala jong ki defense. But ya ka bol lai rapen bu da Erling Haaland kata haka minit ka bah nyau peu. But tang hadin riu minit ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba lai lengbau Haaland. But ya ka bol lai rapen bu da Jones but day lengba kini ki lai gol ka Manchester City kala la ban pelim ya ka Bayern haka leg 1 da lai lanot. But ka don jingerman bani orung sya ka semi final mentau snem.